му даваме 2 минути, сите се чудат зашто се 2 минути, главниот на суди и после тоа, зашто му дадовте 2 минути? Ја гледаме ситуацијава, вика ова е црвен картон. Чекај, сега викаш дека е црвен, јас знам дека е црвен. Ако не, ти се чудиш зашто сме му дале 2 минути. Ако му дадовме црвен картон, проблем. Друга, идеме на Олимпијада, судиме, голманот се трга од гол, не ќе да брани. Значи тоа не му се случило никој. Ти се тоа со твоето искуство треба да направиш како треба тоа да се изведе, ме разбираш? Значи секогаш се случува у ракометот некои ситуации што Попунјавали смо ми тие неки упитнике. Јас сам рецимо тражио да се уведе една линија на рецимо 9.25 линија. Нова линија и да тоа важи 2 гола. Како тројка у кошар. И onda ti recimo gubiš 4 razlike na minut i po do kraja, ali nije gotova utakmica. Ti ideš na dvojke da se vratiš. Može. Krilo trči u kontru, neće skoči sa 6, skoči će sa 10 metara, jer hoće da postigne 2 gola. Nešto će se desiti, recimo, da se bar nešto desi, ne postoji šansa. Ne postoji šansa, oni tebi daju da imaš 3 time-outa, ali ti 5 minuta prije kraja moraš da vratiš drugi, ukoliko si već iskoristio jedan. Znači, zašto oni mene ne dozvole da ja u zadnja 2 napada spremim svoju ekipu za 2, kako rade u NBA? U NBA ti zadnja 3 minuta traje jedno 20 minuta. Ne možeš da dočekaš kraj utakmice. Znači, ima sad napad, ili sekoj može da vikne time-out, a ne ako vikneš ti ili igrač pa kazna. To je kazna. Znači, mnogo tih nedefinisanih pravila, ali rekao sam već, ako hoćete da malo dublje uđemo, to morate da mi date pare, pošto mene je svaki put. Ja mislim, jednu stvar moram reći. Đokica me podsjetio što treba reći. Mislim da je ugrožen rukomet za Olimpijadu. Ja sam rekao, ima jedna grupa ljudi koji hoće da se priključiti njoj, da oborimo to pravilo. Zašto? Radi se o tome što on govori, nova pravila su nam ukrali kolektivnu igru. Znači, rukomet više nije kolektivni sport. Oni su nama ukrali altruizam u igri, brigu za druga, suradnju. Sada Magdeburg prvak Evrope sa igračima Kristjansonom, Magnusonom i onim Šveđanom, kako se kaže? Klar. Oni su nama oteli igrače visoke kao što je Vujo, da mogu gol dati s 12 metara, 11 metara. Nema više. Sve se radi između 6 i 9 i sad radu dalje nepravdu. Dozvoljavaju ta 3 igrača da upravljaju rukometom, koji je 1,20 m. Oni stalno mogu gol samo na 1 na 1. A ti si visok u strani, broj 3 i 4 su visoki, i on ti one stvari diraju. I onda je challenge, samo je pitanje da li će mu dati 2 minuta ili crveni karton. On na to nemaju pravo. On ima pravo isto kad kaže da nismo u ravnopravnoj poziciji. Challenge mi nemamo, nego oni samo challenge uzimaju za kaznu. Znači, bar da su to dozvolili, ako ja tražim challenge, mora mi ga dati, ako pogrešim, mi ne mora i dati. Jasno. Ali to mi moramo pravdu unesti u rukomet. Ako može odbojka, ako može... Oni su, dakle, nama uništili rukomet. Mi nemamo više visoke igrača, napadača. Sad se uzmu samo policajci, recimo Vespren, sastavljen sve od stranih igrača, osim Ligerbari, koji je policajac, u obrane igra. I sad su uzeli druga onoga iz Brazilca, iz Barcelone. Da, on isto ubija. Znači, to je ubijanje rukometa. Mi odbijamo djecu. Znači, i sad smo promijenili filozofiju i trenera. Oni uzimaju sve male motoričke igrače s kojima se vrlo postiže rezultat, vrlo rano, odbacuju visoke igrače koji su budućnost. Nizozemska, Island, puno tih. Zato što ti visoki igrači trebaju odličnog trenera imati da ga obradi ko zlato. A to ovi ne mogu to i to rade.